Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hak lempung Yakob lakai football jong ke Shillong Premier League, henin kasngi ke khandai trek ubnari risau arja kat pra. Ke je lakai kelalong hapdeng ke kenhon jong ke Shillong Lajong Football Club, bat ke kenhon jong ke Meghalaya Police. Kani ke je kon kelalong ke bekloj ba, hak ke kelas step nomor amsyam ladan bala ban penki akajar. Henry data hak ke kelamir, dak ke je lakai dak kesan, kirang ye lakai ke Shillong Lajong kalala ban Pynliem no ya ke kenhon Meghalaya Police da shigo lanot. Leng ba ushin as soktung. Balaya ban tap yakin ke gol hakaminit ke bab trapu ar. Kaji nak kai hak second division part anin kasngi ke khandai trek urisau arja kapra. Kaji kon kalalong hapadang ke kenhon no po jongsha. Kabala Pynliem no ya kriat samthia da sau gol lakawai. Na kabanta ka jongsha ya kilai tili ki gol ayo tham dau joy deep bamon marway. Balayo bantap ya kini ki gol hak minit ke basan powai hak minit ke ban rupau. Kat baya ke si gol part ulayo tham
leng ba ke penalti hak minit ke banyu penyo bat ya ke si gol pat layo thap da uskem bor lang renja baliau ban thap ya ke gol hak minit ke banyu puat nakaliang jong ka riat sem siapat ya ke si gol layo thap do Terence Jerwa hak minit ke bakan reu jong ke kelas step kumba kalong menta kikin hon ke belaka mai point haka second division haka group A kelat kor kelayo kat lai point ke nong thamai kat wei point ke riat sem sia pra point ke jongsha pra point ke mau reng keneng reu point ke soyong san point bat ke lai lengkot sau point kat ba haka group B pat jong ke second division ke lau sotun kelayo khor kat sau point ke renti kat lai point ke nong umlong kat lai point ke mau khar kat lai point ke lat umkra kendai point ke lum siap sau point bat tang ke kunhon nong se ke bampat sem layo ban kamai point Haba phai pat Chakalampung ilaka ha ka third division ke je khon nen kasngi ka khandai treng banari sa arja kapra kala long ha padang ka kanhon na pranai bat ka kanhon na lapalang kane ke je khon kala kot no ha padang ka je kha the marshi goal bat kine ki kanhon kala ha panya sam no the marshi point na kalyang jong ka kanhon na pranai ya ka shi goal layo thap do Jeffrey khar noi ha ka minute ka ba sau pau leng ba ka penalty kat ba na kalyang jong ka lapalang pat ya ka shi goal layo thap do siam la sem gangte hak minit ke baar kundai